Thokozani bogogo nomkhulu, igama ngoVusi Mabunda. Umhlaba uMabunda umuhle kaqala umuntu ubheka bonke abamcala igojana lamanzi uvusa umuzi yangoma yezwa uvusa umuzi yovusa imizi yamadoda. Namhlanje izovusa wakho umuzi. Bafowethu, ngihlangabezane nesimo la nginika khona umuntu, ngamnikeza umuthi wey'ntombi. So kusho ukuthi kunalo muntu bekamfuna, wabona uma uthanda umuntu umthanda, kodwa naye ubona ukuthi lo muntu uyakuthanda, kodwa kunezinto mhlambe ezimvimbelayo ukuthi ezimvimba ukuthi angakwazi ukukuqoma. So kwasho ukuthi-ke lo muntu uza kimi athi, mkhulu, kunomuntu engimthandayo, naye ngiyabona ukuthi uyangithanda, mina naye siyathandana, kodwa yena akafuni ukuthi sithandane, kodwa mina sekayazi ukuthi ngifila kanjani ngaye. So ngase ngiyamnika umuthi, ngase ngiyamtshela ukuthi okay, ngalo muthi uzoyenza so. Lo muthi umuthi ulula nje ukuthi kusho ukuthi omunye umuntu angaze awuhlanganise nodumba kasibumbu. So udumba wona, sithi nje udumba kasibumbu. Udumba kasibumbu ngamenzela umuntu, ngamnika ibhodlelana nje elincanyana, waseyahamba uya kulo muntu nje vele ambona everyday. So umuntu asebenza ngasho ukuthi basebenza bonke. So uyambona nje everyday, unayo access nje eduzane kwakhe, uyakwazi asondele eduzane kwakhe nje mekafuna ukusondela eduzane kwakhe. So lowo muntu loyo wasebenzisa lo muthi ngendlela engisho ngayo, engimtshele ngayo ukuthi isebenzisa lo muthi ngale ndlela. So wawusebenzisa first day kwathuleka, second day kwathuleka, third yathi fourth. Ithe mase ithi iviki, kanti lento beyiloko yakhela everyday ngoba umuthi vele kumele usebenze everyday uma uyohlangana nalo muntu. Hawu, so manje-ke lo muntu kwasho ukuthi le ntombazana yaqala yaqhuma, sekuqhuma lo muthi-ke manje kwaqhuma le ntombazana. Le ntombazana meyiqhuma, iqhuma ngokuthi-ke manje seyifuna uku-ensure lo mfana ukuthi indoda phela angeke sikhona ukuthandana mina nawe because of 1 2 3. And manje uyabona ukuthi lo muntu sekayalwa ngoba manje sekafuna ukwenza ukuthi lo muntu lo mfana kumele understand ukuthi indoda angeke ngikhona. Yebo khona shuthi mekayichaza le ndaba noma mekayikhuluma le ndaba, wonke umuntu uyakhona ukubona ukuthi lo muntu uyakuthanda, kodwa manje akukho lula ukuthi uyiconfirm ngoba akafuni ukusho yena due to ama-reasons wakhe aziwa wuye. Uyayizwa le nto? So uyayisho le nto, yasho ukuthi sekaze uyocela nabanye, ngicela nitsheleni umuntu oso, ngicela utshele umuntu oso ukuthi ayiyeke lento ayenzayo ngoba mina angeke ngikhona ukuthandana naye due to lokhu nalokhu. Abala ama-reasons wakhe, kodwa naye lo muntu othunywayo naye uyabona ukuthi hayi lo muntu uyakuthanda. Uyayizwa le nto? So at the end of the day kwasho ukuthi lo mfana naye uyalwela the way kumele alwele ngakhona, wagcina sekamthole ngoba umuthi usebenzisi na agcine naye sekabona ukuthi okay fine, hayi sekalahla nje ithawula ukuthi okay hayi ndoda akunankinga-ke, asizame le nto sibone ukuthi iyophelela kuphi, kodwa manje mina angifuni ngenxa yalokhu nalokhu. So by the way, le ntombazana ayishadanga, le ntombazana ayina-boyfriend, kodwa-ke manje lapha emsebenzini kunamalunga omndeni wayo le ntombazana, and manje-ke usaba ukuthi bazothini mase bathola ukuthi mina ngithandana nawe. Uyayizwa le nto? So manje-ke into engifuna ukuyisho la bafowethu, okuhle ukuthi angikhulumanga igama lomuntu, just nje funa ukuthi nginichazeleni ukuthi okay ihamba kanjani le ndaba, icale kuphi ukuze sifike la sikhona. La sikhona kulapha-ke yabona umuthi uyasebenza bafowethu, whether uyabhilivela emthini or awubhiliveli emthini, umuthi uyasebenza. Ngizokubekela i-reason yokuthi if awubhiliveli emthini akusho ukuthi umuthi ngeke usebenze. Umuthi uzosebenza. That is why uma uhamba uya ku-interview ugezile wasebenzisa umuthi,
uyawuthola umsebenzi. That is why emsebenzini mawufuna ipromotion, emsebenzini mawufuna umlungu akuthande, uyasebenzisa umuthi umlungu akuthande, umlungu enze lokho wena okushoyo. That is why umuntu othandana naye ukwazi ukuthi umshaye kalula ngomuthi, especially ikorobela, especially isibambelelo. That is why kuba lula ukuthi umshaye, because akabhiliveli entweni zesintu, akabhiliveli emthini. So wena mawuvela umsebenzisela umuthi ungavuselela 177 times angaboni lutho, bathi bayamtshela ukuthi phela mani la sibona ngathi kunje, athi lutho, uzibani bani ngeke akwenze lokho. Uyayizwa lento. So manje ke into engizama ukuyisho lana ukuthi mina umuthi bafethu umuntu uyakwazi ukuthi alwisane nomuthi. Le ntombazana le beseyilwisana nalomuthi, le ntombazana eyasemsebenzini engichaza isitori sayo, beseyilwisana nalomuthi, lo muthi lona udumba kaSibumba beseyilwisana nayo. Ngani? Ngoba lo muthi sowufuna ukumenzisa lokhu yena angafuni ukukwenza. Yingakho naye sekaqhuma, sekahamba ayothumela ayofuna abantu ukuthi ngicela nitshene uzibani ukuthi angeke ngikhone. Yayizwa lento. So umuthi bafethu uma kumele usebenze uzosebenza, kodwa umuntu into meyangafuni ukuthi mayenzeke izoloko ilwisana nakho lokho, izoloko ilwisana nakho lokho ukuthi okay, angifuni ukuthandana nawe kodwa ungisebenzisela umuthi. Yayibona. So le ntombazana yebo yona ayazi uyisebenzisela lo mfana bekayisebenzisela umuthi, kodwa iyabona ukuthi sekufika lento ukuthi lo muntu mangimthande, sekufika lento ukuthi manje yazi lo muntu bangimbheka ngimbona ngelinye ilihlo engakaze ngimbone ngalo, sekufika ukuthi lo muntu makahleli yedwa akuqabange, akuphuphe nokuphupha, manje akafuni because unama reasons wakhe. So umuthi yiwona omenza ukuthi makaqabange, makaphuphe, makubheka abone nje ingelosi, abone nje umuntu olungile, but akakufuni lokho. So ingakho kuzoliwa, kuzoba khona impi isukela khona lapho ukuthi angifuni uthandana nalo muntu lo, but manje sekukhona lento eyenza ukuthi mangimthande. So manje lo muntu uye wathuka, lo mfana wabuye wathi mkhulu phela manje lo muthi lo phela ngisebenzisa umuthi kodwa lo muntu uyalwa. Ngithi mina ukuze aye emntwini lo aya kuye wena wenzeni, athi angenzanga lutho, ngithi nakho lo muthi yiyo manje osomphocelelayo ukuthi noma makenze into angafuni ukuyenza yena. So manje ulwisana naloko because umuthi ukwenza ukuthi wenza umuntu ukuthi akubuke ngendlela enhle, ngendlela right, abuke nje ukuthi wena amaphutha awunawo, akwenza ukuthi umuntu ukwenza ukuthi nje wena abone kahle ukuthi akekho onjengawe. If umuntu akafuni ukubona lokho, uzolwisana nakho lokho. Kufana nalokuya usemsebenzini, usebenza night shift, kufika ubuthongo uthi uyalala bese uphinde uvuka. Ubuthongo bona buthi sengila sengifike, but wena awufuni ukulala. Iyafana nomuthi. Umuthi uthi ndoda manje ke nangu lo muntu uyakuthanda, nangu umuntu omuhle, nangu umuntu yenza, wena awufuni. Vele kuzoba khona impi ebakhona. At the end of the day kuzogcina wena mfana noma wena ntombazana, mhlambe wena osebenzisa umuthi kuzogcina wena. Kodwa manje ke uzogcina kanzima, ngeke kube lula. That is why ngithi mina uma umuntu asebenzisa umuthi phezu asithi senexabana already ku relationship yakho, wena kade uyofuna umuthi isibambelelo sokubamba lo muntu lo ukuthi makenze lokho akusho wena okushoyo noma makezwe ngawo. Kuba nzima esikhathini esiningi ukuthi into mayicale phansi. Yayizwa lento. If sekumoshakele kuzoba nzima ukuthi ikorobela isebenze. Why? Because lo muntu lona akasakufuni and wena soyamdlisa, kodwa yena akasakufuni. So sekuwuye against lo muthi wakho. Yebo umuthi ungasebenza or umuthi ungahlala ungasebenzi vele.
depend edlozini lomuntu uthi okay lo muntu lo vele njengoba angasakufuni vele idlozi lakhe elimkhiphayo, or not even idlozi lakhe kuphela, idlozi lakho yilona elimkhiphayo kuwe, so wena bese umsebenzisela umuthi ngoba wena wazi. Kodwa manje kusho ukuthi-ke lo muthi sowumenzisa into angafuni ukuyenza. That is why nasemsebenzini mawuya ku-interview bazothi omunye uzodonselana, hayi siyamfuna lo, omunye athi hayi asimfuni lo, omunye athi hayi siyamfuna, umuntu akulwele hayi siyamfuna, ya khona ngiya-under kuliwe kuze kuthatha iviki lonke bathanda bokuthi bazokufonela kusasa usebenzisa umuntu bese uthi hey mkhulu manje mina angazi-ke ngoba ku-interview ngibonile konke kuhambe kahle kodwa bathe bazongifonela kusasa, manje waye sebathatha iviki. Umuthi ubenzisa into ubabonisa into engekho, noma ubabonisa into, uyabaconvince umuthi, uyabathemta, uyabaconvince.